ova soba jako laodaka. Radi se o kaznenom djelu. Kaznenom djelu? Jeste li vidjeli osobu koja je pucala na vas? Onda jako je. Ko je na vas pucao? Ko je javio ući da neko puca na mene? Bolničko osoblje je javilo. Takva je procedura. Kada prime pacijenta ranjenog vatrenim oružjem, obaveza im je to javiti policiji. Sam sam se ranio. Sam. Kako? Čiji je pištolj? Pa Čačin. Čačin. Ali ima on papire sve. Papire? Kakve papire? Pa ima dozvole za pištolj. A našao sam pištolj. Pa se malo igra i... Igrali ste se. Tako ozbiljan mladić poput vas pa se igramo pištoljem, jeli? Dobar dan. Izvolite. Treba ćemo porazgovarati s Toni Jelavićem. Ja sam mu mater. Adriana. Ovo je inspektor koji će uzeti izjavu. Znate, bolnica je dužna prijaviti policiji ovo sve skupa. Mislim, razumijem ja to, ali... Mislim, šta? Pa to nije žrtva. Čujte, takva je procedura. Trebamo utvrditi ko je krivac. Pozivam. Molim vas, kaj Boga, ostavite na miru. Vidite, mi je stradala. Gospođo, je li nam u interesu da utvrdimo ko je krivac? E pa onda neka nam Toni kaže par detalja. Ma ja to razumijem. Toni, ajde pokušaj svojim riječima. Kako je došlo do te nesreće? Ali pokušaj paziti na svaki detalj, na sve to može biti od velike pomoći. Onda, doktorice, kada ćemo moći uzeti izjavu od pacijenta? Ma i sami ste vidjeli kako reagira na pitanja o nesreći. Njegovo stanje nije stabilno i treba ga poštediti svakog stresa sada. Pazite, ovo je izuzetno ozbiljna situacija. Imamo opravdane sumnje da je baš Toni taj koji je napravio i postavio bombu pred kućom gospodina Odaka. Ma šta je vam? Ma o čemu vi govorite? Te maltretirate nas ovdje svih umjesto da tražite krivca. Radimo na tome. Ma stanite. Njegovo zdravlje je sad prioritet. Istraga može pričekati. Tako je, pa moj sin je uslipija. Znači, vi ste i obiteljski prijatelj, tako, osobni prijatelj. Iako je vaš, suprug stradao u nesreći. Slušajte, oni su Edi dali posla i nisu oni krivi, nego onaj koji je stavio bombu ispod auta. Kažete vi meni ovako, je li to nikad stvarao ovako probleme i to? Koje probleme? Šta vi pričate, čovječe? Pa, nakon nesreće u kojoj je stradao otac, one prve. Jer on nikad jeste imali ikad nekakve razmirice s njim, nevolje, incidente... Čekaj, čovječe, Božje dite, to je poginio otac, razumiš? Nije došao sebi od toga. Ma on je... To nije kliko ja znam. Dobar momak, isto kišta mu je otac bija dobar čovjek, eto. Pošten je, lipo je odgojen, dobar je. Ma ja sam ga zazvala. Da sam znala da ne bi se to dogodila ta tragedija da ja to nisam učinila. Znači nije vam nikada prijetio ili vas okrivljavao za tu nesreću? Šta je tebi, čovječe Božji? Je mali. Recite vi meni, jeste vi našli onoga šta je prvu bombu postavio? A evo baš radimo na tome. Pazite, zato smo i tu. Jer imamo određene indicije da baš to nije ta osoba koja je... Pusti ti, čovče, indicije, razumiš? Vataj krivce, nemoj mi sa teorijama. Ujtija si se tog diteta, pa nije dite Taliban da hoda okolo postavlja bombe, čovče Božji. Pa nije bomba nego kockica da je dite sastavlja. A čujte, mi moramo stvarno sve te stvari uzeti u obzir kad... Čekaj, znači vi niste našli krivca za onu prvu bombu šta je postavljena, jel? Gospodine... Nego ste se sad ovoga... I šta vi čekate, Bogi? Vi čekate da pukne treća bomba, da se ja iskovrnem pa da zatvorite slučaj, jel? Ma znate kako je nami, zamislite samo. Evo mi upravo radimo na to. Ma nemoj radit, čovječe Božji, jer ti znaš da ja svako jutro prije nego što uđem u auto zavučem sa auto me ančar ispred auta. Spavam s otvorenim prozorima da me plin ne puste, da me ne poguše mene i ženu ko štakore, Boga draga, a ti se ovdje igraš sa ditetom. A čujte, mi radimo evo baš sve što je u našoj moći da... Nemoj radit čovječe ništa nego naći krivca, razumiš? Nemoj da sam ja iskovrnem prije nego što ti krivce pronađeš. Sad čuješ šta govoriš. Dobro, okej. Ništa, to bi bilo to. Iđete vi, jel? Doviđenja. Lipo, ajte.